morning at Party PC. Ang ating oras alas 11:12 na. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Usapang legal naman tayo ngayon. At siyempre, makakasama ko, ito yung first Friday ng 2022 ng ating Usapang Legal, Friday edition. Makakasama ko ang ating napintas, nagagat nga konsyal at Ciudad Tibagyo, Ma'am Betty Lourdes Lulu Tabanda. Good morning. Good morning, Kap. Happy New Year. Happy New Year, Happy Three Kings, Happy Three Kings. Happy Valentine's. Wood. Amin. Pakyawon ta amin nun. But I'm happy to be here this 2022. That will the first show tayo for this year. And ado ti baga tayo, ado mo ti problema. Ado ti pagsayatan, ado mo ti problema. Kasla tatay, medyo kinabahan ako doon sa guest natin kanina na doon sa mga sinabi ni Dr. Panis. Donna Panes doon sa regarding dito sa Omicron. Pero meron lang tayong idugtong dito, Ma'am Lulu. Kasat mo di dyan alert level 3. Siyempre, di alert level 3, mas mahigpit iti kondisyones. For example, in business establishments, agita restaurant, ti capacity lang nga mabalin 30%. No indoor. Indoor. Okay. No outdoor, 50%. Santo J hours, the operation, limited. Santo J liquor ban. Santo bawal nga operate ti certain business establishments kasi dagi jay KD jay kuang iti ubing, jay KD playground kasi jay. Santo dagi jay dadu mga dagi jay festival, dagi art shows and all that hanga mabalin. Dagi paginuman. Paginuman limited. Wan dagi paginuman ti arak. Yes. Handan sa pay maka-operate no alert level 3. Kaslahaan Hanggang na maka-operate at least that na maka-operate the under alert level 2. As of now, hanggang na January 8. Kaya alert level 3, agrugi into no 9. Okay. So, as of now, dagita pag-inuman, dagita bars, they can serve liquor up to 12 o'clock. Okay. 12 o'clock. Ngam, tuno, alert level 3, awanon. Hanga mabalin. Wun. So, dagito na itado mga establishment, 30%. No panganan. No panganan. Yes. So, no 100 the capacity na, 30 laang 30 ti mabalin. laangan. Wun. Ti problema data, syempre, ano ka sa ti sitwasyon, adumanan dagijay either malay off, weno, bilang ti aldaw dang ag-report. Instead nga agtrabaho dati 6 days a week, arami doon dala nga 3 days a week.
iti pagtrabaho da. Tano i-reduce ti capacity ti restaurant for example to 30%, manula nga waiter ti masapol. Wan Hanga mas, masapol aming nga waiter. baka reduce mo ti 30% So nga empleyado. ag-rotation da gijay waiters. Oo. Kasjay. No ag-rotation da, syempre, mabawasan ti take-home pay da. Mm. Instead nga 6 days a week da, agbalin da lang nga 3 days a week. Okay. The problema, I do not know if the government has the funds to pay ayuda again. Kaslawan sa mo ten Sapay ayuda. ko ma. The problema gamin niya, even in the city, Mm. we did not expect nga dati Omicron. So nga di budget ti 2022, kasla nga reneduce da iti budget panglaban iti COVID. Mhm. Tati nakita mi di December, mayat mo ti sitwasyonan. Okay. 054. So nga ti kunada, if that is the situation, no tumuli ang gana 2022 data, we do not need this many contact tracers, we do not need this many people and all that. Mm. So nga di budget ti para COVID kasla in-reduce da. Mm. Tati pagarup mi, mayatan. Anya ngay. At ati Omicron. Wan nga ro, di Omicron ti kabutbutan. So nga ti problema idipay. Anya aramidan tayo nga kadagay hinar tayo nga nurses nga nagadu. Anya iti aramidan tayo nga dagay contact tracers nga nagadu. No awan to ti kaskason. Di ti panpanunutan mi. Tata, because of Omicron, ni, masapol mi mo't lang amin ni Suda, ngam ti problema, the budget does not cover all as needed because we thought that the situation will be better. Origin national kasi ti problema da. JNCR ngayon mato eh. Nag-surge. Amin. Already ti bagyo. Okay. At least, yes, the other day, 100 plus. Idi kalman yan, nakitak di listahan, 52 laeng. The other day, 100 plus. 100 plus. Idi Kalman. 52. At least ang binmabay niya. Bimaba. Ngam, we have to be very careful. Kasi data Omicron gayam ka nabiit nga mag-transmit. When? So nga siya, kanyak panpanunutak, baka eventually we will have to continue wearing again the face shield. Okay. Pero I was told that in the health centers, health department, HSO, and health centers, they are again requiring the wearing of face shield. Pero that is only the health centers. Hmm. I do not know if it will be already required even in outside the health centers. No, may mayati sitwasyon, siguro hanga ma-require. No, mas grumabe pa iti sitwasyon, baka we will have to return to the situation nga we will be wearing face shields. Okay. At dati sa dito Ma'am Lulu, nagabukin ni 90, apay anya kanuti aramidan da kadagiti saan pa nga nabakunaan, mamultada ba, wenno saan da nga makarwar. Idi lang kalman, dati inbaga ni Apo Presidente Duterte nga matiliw sa Arestaran. kano ti hanga na bakunan kasat na mo dati Ma'am Lulu. Isu ti kuna ni Presidente, arestaran iti hanga na bakuna. Okay. But as a lawyer, usapang legal dato niya, Mm. you cannot just arrest if there is no legal basis. As of the moment, there is no national law that authorizes the arrests of those hanga na bakunaan. Okay. This is why in most local governments, masapol iti ordinansa Mhm. nga mangitod no anya iti multa, wenno anya ti punishment, penalty iti hanga na bakunaan. Okay. In the meantime nga awan ti ordinansa, kasala dito'y bagyo, awan pa iti ordinansa tayo, panggap iti hanga na bakunaan. Mm. Because there are people who claim it is a violation of human rights. Okay. So there are two classes nga hanga na bakunaan. Di may isang klase, immunocompromised medically. Okay. Talagang medically, hanga mabaling nga mabakunaan. Oo. The requirement dito'y a medical certificate nga talagang immunocompromised. Okay. The other kind of hanga na bakunaan is, di madi. Hindi makin-madi. Di makin madi. Madi na nga talaga. Awan ti rason. Basta Awan madi tira na. basta madi. Okay. Oh. Damat siguro rason na baka mabutong and all that, yung madi. Okay. So in this particular case, no kasjay ti rason nga madi, then it is possible nga offices, business establishments
can prevent the entry of persons like this. This is why in many restaurants, the hotel, they require a vaccination card. Mhm. Dapat dalawa nga bakuna. Mhm. They require this. No, hamo nga kayat, nga nauwi na awan, ti may pakitam, Mm. handa ka nga pastrikan. Mm. Question, is it a violation of human rights? No, because the establishment has the right to refuse entry to people who do not follow the rules. Mm. So, awan di violation of rights. Awan ti violation of human rights di jay. Noong ka nga nakabakuna, handa ka nga pastrikan, then you look for another place. You have we do not have a right to enter that restaurant if you do not follow the rules and regulations. Adan ba di kasing resto mga ipatpatungpal? Yes. Oo. Like for example, Manor, Country Club, the different hotels, they now require vaccination card. So, naawan hanggang mga strike. Di mapang kasabali. In other words, you have a choice. Okay. Either agpabakuna ka, tapno makastrike ka, winuhang ka nga agpabakuna, ngam, magbiro ka ti sabali. Okay. So, kadag ito na hanga mabalin nga mabakunaan ta gapo iti health condition da. Anya ngay mo Present your medical certificate. And in most hotels and restaurants, if they refuse you, they have the right. Okay. In case they will allow you to enter, normally in a restaurant, there is a place specially for those hanga na bakunaan for medical reasons. If they will allow you to enter. Okay. So, di agaramid kayo nga rod mamlulo ti ordinansa? May panggap ti dayto eh? We are looking into what we shall do. We are awaiting the instructions of the mayor. Not instructions. We would like to coordinate with the mayor. Okay. Tapno no anyaman ti aramidon ti council, isumat ati ikwamot ni mayor. Tanarigat no, hang kami nga agtutongtong, santo sabali ti aramidon ti council, sabali matibaga ni mayor. Right. Oh, so nga coordinate kami pay. Kat naka-quarantine pa imot ni mayor, although agsusum isuna. Aha. So we have to have this kind of ordinance siguro. But like I said, even the Commission on Human Rights says there is no violation for rules and regulations such as that you cannot enter if you are not fully vaccinated. Kagap-gapok-kap ijay programa iti Gisad Valley National High School. Okay. They are celebrating their 12th legislation anniversary. Kat requirement da no sombrak ka, i-present mo di jay vaccination card mo. Ije iskwilaan. Diskwilaan. No awan, handa ka pastor ka. Anda ka nga, pastrakan supposed to be. Oh. Adi awit-awit mo di. Tinaramit ko. Ah. Sinurwanak ni lakay ko, ingkabil ko jay cellphone ko. Oho. Mabaling pakita. Wan, ipakita man mamlulo. Datoy kap. Datoy ti QR code ko ti City Hall. Dato yun. Okay. Tano sombrakak, adan. Aha. Data mo panggap iti bakuna, jay galeric, ingkabil mi ijay album. Ah. So, dayta ti ipakita. Yes, ipakita data. Hmm. Santo noon, dagira do mga establishments at dati scanner da. Okay. Ikastada laeng. So, dayta nga rod, nakakabil ti na yung cellphone nyo, mabalin nga rod nga iso ti aramidon ti daduma nga Yes. Nga- Tatno hangka nga ruar, binumisan katang kumabirukan and all that and all that. Wan. So, yung kabil ko, dito yan. Sinuruanak nila kay ko ni o. Yung kabil ko to yan. So, no, biro kunda, dayta lang ti ipakita. Dati lang ti ipakita ko. Total, more often than not, awit-awit ko mo't iti cellphone. Yun. So, kasto yan. Eh, Di City Hall mo, tapno anak marigatan nga sumbrak. Yung kabil ko, di cellphone ko. J QR code na. Di QR code ko. Oh. So, no, kwanto dahito yung ordinansa, Ma'am Lulu, no, maisim pa dahito yung ordinansa. Amin nga sumrak di City Hall. Kasapulan nga, dati kastada nga rodan. Supposed to be. In fact, dati QR code, dati order ni Mayor nga masapol nga sumbrak. So nga dagida do mga awan ti QR code bago da sumbrak, they let them go muna to the babangay ti flagpole. Okay. Mga la ti QR code.
Kaya kasano ngayon, no, mapruban di ordinansa nga bawal ti awan ti bakuna na, di ba nagdihangan na bakunahan hanga makastrak ti City Hall. Yes. Okay. So, yun. Kasi, kung di Commission on Human Rights, it's true that there's such a thing as human rights ti bawat tao. Hmm. Pero individual rights may have to give way for the general welfare. Oo. Tanuhang ka na nabakunaan, you may be a carrier. Uray no nabakunaan kan, possible pa lang nga carrier ka. Nga, we want to prevent dagi hanga nabakunaan, kung dagi nabakunaan, hanga they will not contaminate other people. No hang ka nabakunaan, the possibility of contamination is greater. And pabor naman sa ating lahat yun. So nga, Tapnumot maliklikan tayo nga da iti makaalis wenno maalisan. so nga delikado tata. Pero what they tell us, I don't know what doktora said, no nabakunaan ka 2 times, kat matamaan ka iti Omicron, di bagbagad nga breakthrough nga infection, at least mild wenno moderate. Han nga grabe. Hanga grabe. Ngam no pulos awan ti bakunam, di ti critical or severe. Di ti ma-hospital. Iso nga, although we have many cases now, many of them are not being brought to the isolation center or to the hospitals. Tano mild laeng, when no moderate, you do not need to be brought there as long as there is a place in your home where you can be isolated. Okay, binabati natin Almic Pulimak. Good morning, kunana. At nanonood sa atin si Ma'am Frisa at saka yung Chinese character, hindi ko kayang basahin. Nagabukin ni 65 kunana, Sir Cap and Counselor. Tama yung hinala namin. Ngayong taon, sigurado na makakapasok ang sakit. Kasi mystic din gobyerno natin. Pinayagan nilang lahat lumabas. Pati umakyat dito turista Baguio. Salamat Cap and Counselor. Actually, Kap, hindi lang turista. Okay. During this summer break, in City Hall mismo, ado nga empleyado napanda di probinsya, Ayun niya. napanda Manila, Napanda nagbakasyon. nagbakasyon. Tatanga nagsublida. Yan. That's why there are certain offices in City Hall nga i-disinfect da, nga isarada ba city may sangal daw, tag disinfection, tadamot again na tamaan nga mga empleyado mi. Tanagawid da nga rod, ijay probinsya, idi bakasyon. So of course, the risk from the tourist is always there. But it will also happen again, nagawid. Oo na. Kailangan na ma-check yun. So nga rod, syempre, hamumot ma-prevent nga nagawid. Okay. Okay, para sa inyo mga katanungan sa ating buting konsyala, text po lamang yan 0999-3070-649. Sa ating mga viewers, comment lamang po sa ating comment section. Okay, Ma'am Lulu, dako naman tayo dito sa real property tax. I want ka. Kanina, nung naka-off-air tayo, napag-usapan natin, tumaas daw ito. Actually, Kap, pinagre-renew iti business permits tata. Okay. That is a requirement to operate a business. Dapat adati permit mo. But we're experiencing a lot of problems in the renewal. As a matter of fact, tigay daduma, handa pa nga naka-renew ti permit da iti 2021. Taado nga min kano iti requirements. So this 2022, masapol nga mga alada ti permit. Nga baro. Nga baro. And we are informed that there are many problems. One problem is DJ increase iti real property taxes. Okay. Admitaren Media City Council, we approved an ordinance which increased the assessed value of all properties in the city. Oho. Ngayon, ti kunagamin ni Assessor Kanyami, ta pinayaban me niya, ta taxes datoy. Kunana, we will increase the valuation, but we will decrease the assessment level from 3% of the assessed value, kisayan tayo iti 2%. J3%. Yung 3%, 2%. Okay. So nga more or less, ngumato nga talaga ngem, basit laang iti pagnatuan na. Oo. Kuna na. Oo. Kat syempre, da kami mo't,
We relied on that ata. No tutuusan, logical mo't di jay, 3%, ibabam iti 2%. 2%. So, basit, ada increase na kano, ngam basit laeng. Okay. Logical mo't di jay, binabam iti assessment level. Oo. Nya, anya ngay, tatanga i-implement data nga ordinansa, nakita mi, sa baligayam ti epekto na. Nya There are tipikto. certain areas in the city that the increase has been as much as 1,000%. 1,000%? Mm-hmm. Yung nagreklamo nga rod nga may sangayin, text na pa'y kanyami. Dati 6,000 plus lang tibaybayadan na. Okay. Tata nagbaling at 35,000. 1,000. One. Ang gasa mo ito I don't know how true it is. Yung may nga dakol nga business establishment dito Baguio, may nga hotel. Dati manulang tibaybayadan na 20 plus thousand ata. Mhm. 25 million something. Tatakot 100 plus million kanumutan tibayadan nan. Dahito bakit gapo di dyan ordinansa? Yes. So kasat nung inaitan ma'am Yes. Lulu, di pa reklamo ti... Agreklamo da. Nya nga iti pamayan na da jay. Kasla for example, ti rason mo't ni assessor, they try to make it in accordance with the zonal valuation. Mhm. Kasla ko madyayan me niya, jay Lidesma. Dati ti zonal valuation ng salangkat 800. Tata na panti 9,000. Ti valuation na 9,000. 9,000. Oh, di kwan, kunada, they try to base it on the zonal valuation. Agree rin mo ti taxpayers na ti kunada, ti zonal valuation, bayadan mi lang ti BIR. No, agila ko kami, ag-transfer kami. Okay. In other words, one time, big time payment. That the real property taxes, annually, nga baybayadan mi. Which is also correct. Mm. So anyway, I realized that it really is a big problem. So nag-file ak the resolution na City Council, hopefully allowin me into no, maaprobaran ko into no Monday, no, Okay. session kami, asking the finance committee and the assessor to make, to submit to us, the usto nga data, iti implementation. Okay. Tapno kitaon me, i-validate me, nagpaisuda, ibagbagada kanya mi, nga kastoy to increase na and all that. Mm. And on the basis of that, we will make an amendment to the ordinance. Mm. No nangaramid ko iti amendment na di dyan ay, agbalid. Ibabami. Ibabayon. Wow. Kakasan nung ay tatadag dyan ay nakabayad din. It can be considered as advance payment for next year. Ano nakabayad di sunan. Mm-mm. So, dahito na nga ordinansa nga maamendaran ka nga nakaano nga ta nga maura ti tatao. Di yan ay... Barbara nga before election. Eleksyon nga agpaisod. DJ kat, ako I was very, very particular about it. Pinayaban mi ti assessor, pinayaban mi ti finance committee, kunada, ma'am, basit laang iti increase da, kunada. O kat ko namin, sige because actually, the valuation is supposed to be updated ata every 3 years. Manunga tawon nga kami nag-update. And it is a requirement of the DILG under the Seal of Good Local Governance program. Okay. Nga we have to update our tax ordinance. Our real property valuation, we have to update it every 3 years. Mhm. Kat manunga tawon, hamingin update. So nga tatakas la, bigla. Si ka nga Ma'am Lulun, napadas mo naman nung tingi matuan na di kanyam? Hangkungan ako anta, nagbayad kami iti December. Because di amnesty. if you paid in December, ada ti 20% discount na. So nga nag-avail kami di jay discounted rate because we paid before December 30. Dajing kung kunada di last year nga amnesty, adda pa ba? Nga hanggang nga mamulta? Ay, awan tatan. Awan tatan. Mm-mm.
But dati 20% discount if you paid before December 2021. Ah, So nga nag-avail kami jay, so nga hangko masyadong makuanti increase na, ta nag-avail kami jay 20% discount. amo nga napansin. Dati increase na. Oo. Ngam it is not that big because we availed of the discount. Okay. Dakol nga problema Dakil data. nga problema dito. Dapat ko man dito ikat maisimpayo diyan ay amendment ti ordinansa Wan. before Nga election. mamimot gamin, shock personally, adalok, hangkumot amo, no anya nga specific kasi hamot nga amin eh. There are only certain areas nga kasjay. For example, ti may nga talaga nga ngimato unay, dagay commercial, Leonard Wood Road, dagay jay, Oo. ti natamaan. But hamot nga amin. So in the other areas, okay laeng. So kahit nasa one ma'am, dagay babak nang lang tinatamaan dito eh. Dagay prime lots, kung dagay along the major highways. Ngam iso damot ti businesses. Ah. So kadag diyan ni kapadang nga nakurapay hanunay nga Nya na kurapay mo. So nga siguro kung nga narik na unay ta residential day by than me. so kadag diyan business establishment ti Jay talaga. prime lots, jay main, Jay prime lot. along the main highways. Kasla ko madagita data session. Mm. Jay Leonard Wood, jay Bukawkan, Dita kakasjay. magsaysay. So nga ko mabalin, no amukla ko man, no anya specific nga areas, ti mabalin nga ibaba, narami ko kuman. Naman ko gaminan mo, iso nga I am having this resolution approved into no Monday, asking the Finance Committee and the Assessor to specify and indicate which are the areas nga kasjay nga talaga. Tapno isuti, amendaran mi. Hamimot nga amendaran amin. Digay laeng talagang ngimato unay. Kasi there is a provision in the local government code that we can enact tax measures, but they should not be oppressive and exorbitant. Data increase mo from 6,000 to 35,000, exorbitant mo data. So nabanggit mo Ma'am Lulung at daday tanay nga resolution para maamendaran di dyan ay. Mabalin ba nga dagito na agbayad kumagat handa pa yung agbayad urayan da di dyan ay amendments. Ti problema no handag bayad handa may kanti business permit. No handa may kanti business permit isara iti permits and licensing. Di agbayad da. Bayad da. Agbayad da under protest. Oh, Tano maapendaran nga kasjay, it will have a retroactive effect mo okay. for this year. Yan. Ay, nagado problema kap. Ay. Hala nga data. Oh. Hala nga data. Dijay pa'y panggap iti building permit. Okay. Kasi i-require iti planning, first zoning. You must be within the commercial area. Okay. Kaso, ado nga businesses are not on the area identified as commercial. Ngan, dati-dati ada business permit dan. Gawin. O, adat agree nyo da lang kuma. Oh. Tatanga agree nyo da, denied. They are not in commercial area, they are in a residential area. So dagi dyan ay dati negosyo na nga residential area iti location na haanan nga ma-approvean. Nadi-deny da, handa nga located in a commercial area. So kasapulan nga ron nga agbalyo dati opisina. Agbali dati location. Ti location, no? Won. Nung kasano kamot nga agbali ti location, no 10 years ka nga da jayon. Dati-dati mot, may kikan iti business permit. Wan. Tata, starting last year, hanga mabalinan. Hanga mabalinan, no? Hanga mabalinan. Residential. Won, kat dati mot, mabalin. E di last year, hanga mabalinan. Kaalangan mo't nga ialis mo. No, ada pagalisam. Kanya kay nga ron na pamayan tikas jay. Inkwami nga, ikukukwami nga, ikanda ti permit tata, up to such time, nga maamendaran the comprehensive land use plan and zoning ordinance of the city. So mabalin pa eh. We are hoping. Dapat ti problema kap. Nya.
Puro problema sa. Required dati building permit, Oo. occupancy permit. Kat amuyumot nga ado ti balbalay dito, awan ti building permit na, awan ti occupancy permit na. Ang kasat nung ide. Especially dagiyay daan ngay nga balbalay. Hmm. Wenno dagiyay buildings located on lands nga ham nga titulado. Tax deck lang ti iganda. Hangka mabaling nga mga lati building permit, no ti dagam ket tax deck laeng. Mm. Oh, problema man nun. Yung Amon tinaramid ko. Oh. Nag-research ak. Adda na biro ka nga administrative order ni then Mayor Peter Ray Bautista. Mm. Nga ko na no babasit nga negosyo, kasla sari-sari store, babasit laeng. Wen. Hamo nga biro ka nun, ti building permiton. Wala, kaasimot dagi dyan na, ganyan. Awan ti may pakita damot piman, kasi Santo. daduma. Most sari-sari stores in the barangays are located parte iti balay. Di balay da, wen. Di balay da Ano ya? mismo. Wen. Sango ti balay. Di sango ti balay da mismo. Di parte iti balay da. Mm. Ano ya? Parte ti balay da. So nga definitely residential di dyan. Wen. Handa mong aglako di sa bali nga building eh. Han, Di balay da nga ag-open dati parte store. ti balay. Wen. So in other words, talagang nga residential. Ti kategorya na di daga. Wen. So kahit nasa wen, dapat mapagbigyan dagi dyan, Ma'am Lulu. Isu nga rod, so nga tinusar ko pa, ikot di jay ko, di ay AO ni Apo Mayor Bautista ID. Oh. Ano babasit nga, dagi babasit, dagi ibagbaga ng SMEs, dagi, di ba, dagi, sari-sari store example. Nga, naka-cabinet mo as part of the house. Handa nga biro ka nun, ti building permiton. Kan depende siguro mo, di punan na diyan ni negosyante. No, puti punan na lang kat 5,000 piman. Paalam ti business permit. Wen. Mga lati engineer, Oy. civil engineer. Mm. Agarami ti plano ni civil engineer. Ang mga lakati sanitation engineer. Mga lakati. So, di jay problema pa. Yung ko namin nababasitan. Bayan yun. Next, dadakol mo't. Oh. Awan ti parking space da. No, awan di parkingan da. Hanga marino Denied. ti permit. Denied. Oh. Adi pwede gito na Ti problema, idi ka tadamot ti permit da. Idi last year, i-implement. Kasi we really have an ordinance and the National Building Code requires parking. Dati ang mong hotel dito Bagyong kung mabanggidan nun. Awan ti parking na eh. Kaya Kasat do na mga buildings, you're supposed to be parking the underground. Inarami da nga pwesto. Wen. Di pa hanga marinyo nga ro doon, nag-jay kakasjay. Supposed to be hanga marinyo. Hmm. So nga tata, nagpatakder da ko namin di engineering, strictuhan nyo ti parking. You see ba, bagbagami. See to it that the building plans of those to be constructed have sufficient parking spaces. And hanyo nga ipalubusan nga i-convert da jay parking. Parking ko na da jay building plan. Inikanda ti permit, tada parking jay basement. Nya ngay, naramid na nga pwesto no restaurant jay basement. Ma'am Lulun, danda ni ta eleksyon. Mm. Adi pa amin dagiti nga problema kat kwa. Ibagadan to nga basolyo. Ay, bagbagami nga rod. Hangad da kami tagim implement. Aglalo ni Mayor. Adya Ibagadan mo. to nga isu na ti ibagadan to nga ni So Mayor nga, ti at Gabuna. tinulong kami agbibirok ti solusyon. Oh. Kasla di parking. Nawan ti parking. I told, siyak na ibaga kanya dagi da dumata na i-refer di committee me. Ije building code, National Building Code, it allows you to avail of parking in other places basta it is within a radius of 1 kilometer. Oh. So nawan ti parking mo, pangkaagbirok ti bakante nga lote, ta iso ti bagam nga pagparkingan da. Isu ti parking area. So ti parking area. Hmm. Okay, Ma'am Lulu, nagabukin ni Pineda, Alakdan Pineda ko na, good morning ka, Ma'am Lulu Tabanda, Happy New Year. Ano po ang maitulong namin sa iyo sa next election? We support you, Ma'am, paeng ng Nenitude Taxi. Uy, Paeng, thank you so much. May kanto tayo bagak to na niya may tulong mo. Mm. Dati asosasyon na dagito eh. Wala na da asosasyon da. Yan. And kay nanonood
naman sa atin, incoming Mayor ng Itugon, Paul Camantiles, and Rudy Hortelano, BBM Sara, indispensable. Praise be to God. Kunana. Kumusta Sige. kayo da? Di ta nga itugon. Barbarang hantay nga mga COVID-COVID. Ta sayang mo dagita hot spring at sayang mo dagita kwayo resort so dita. Nag-resort di jay. Dagi resorts ti itogon no mga COVID-COVID manon. Okay. Nagabuday ito kini 888 kunana. Masabol singirin mimet. Dagiti butantes. Dagiti nang ipangato ti tax. Kunana. Kanya makunayo. Butantes ti bagyo. Kunana. Iso nga ay ayuson mi nga rod. Ay. Ang balita ni So nga ay ayuson mi nga rod. Kasi Ah. honestly, hanga kas diti presentation ng bagada kanya mi. Kut syempre da kami, hamimot amo no kasano ag-compute and all that and all that. So nga pinayaban mi isuda. Ngam, amo Ma'am Lulu, ti pa nagkitan to ti tao kat basol ni Mayor eh. Jamo. Iso nga kitaan tayo na pagsayatan na. Oh, so nga ako naking ka nagado problema. Yun, don't worry. We are looking for solutions. Okay? Kung ano naman tayo, Ito na duma implementation ha. Oo. Apay nga dati-dati nakaala na ti permit da. Apay nga di last year kat awanon. Hanga mabalinan. hanga Tayo mabalinan. implement da aming nga lintag kano. nagabungot kini 912, good morning Kap, ken attorney, kasat no dyan ay saan nga nagpabaksin nga sumalog ti La Union, ken agsubli dito bagyo, kinabigatan na, mabalin ba DJ antigen, wenno RT-PCR, nga usaran na nga ipakita. Mabalin mo ti RT-PCR. Nga, no awatan da ka, di ba ba ah? Kasi Aywan sabali ti regulations eh. Dito bagyo, awan ti problema, mabalin. Ag RT-PCR ka. Nga may dyan ipapanam, Mm. tihan tayo nga mo no mabalin. One. Santo di RT-PCR, hamumot nga maala ti resulta na nga dagos. Mhm. Okay. Ako na dahito ni 83, apay mabalin ka no nga mapatituluan, iti tax deck nga lote, oray no hanmat nga nagan na, di lote. Tax deck di lote. Wen nga No man mabaling nga hananganagan. hananganagan. What do you mean? No, Diyan mo, no? no hananganagan, that means nakatitulo ti sa bali nga tao. Wen. No nakatitulo ti sa bali nga tao, kasano ka nga nakatax deck ti data nga daga. Oo. Baka adu ti tax deck na di daga. Baka, Wen. alwadam ah. Adu ti nakita nga kasi. Un, Iji barangay ko hindi ka Patong-patong. nagpatong-patong ti tax deck ti may isang lote. Kung na naman ni 65, good morning Kap, sana naman magpabakuna yung di pa oo nagpabakuna. nga. Yung may nararamdaman na sakit, kahit wag na, para naman safe tayong lahat. Wag na silang matakot tulad ko, kahit ayaw namin magpabakuna, kapilitan Kap. Iniisip din namin na malayo sa sakit at pagdating ng araw, pag nag-travel tayo, hanapan tayo ng vaccine card, wala tayong may pakita. Tak-tak lang. Huwag na tayong matakot magpabakuna, magtiwala lang tayo sa Diyos dahil siya ang protection natin. Salamat. Kap, tigi empleyado ti medyo delikado. The Yeah. employer has the right to require that only vaccinated employees will be accepted. Okay? Tata, nuhan na kayat agpabakuna di empleyado, the employer may accept him. But the rule is every 2 weeks, agpa-testing di empleyado at the expense of the empleyado. Nagarami kami ti resolution ni di council nga nung mabalin, kadigay agpa-testing na kahit agbakuna, nung mabalin nga bayadan di employer, di testing na. Weno, subsidize na, tumulong di employer, nga mangbayad di testing iti empleyado na nga hampay nga nabakunaan. Hanga pinirmaan ni Mayor. Takuna ni Mayor, let us encourage vaccination. Mhm. So ti programa. Santo dagay employer, handamat, many of them, handamat kayat nga bayadan, iti testing every 2 weeks, iti empleyado. Mm. Isupay kanumat nga gastos. Nagastos da. So it's the employee's choice. Either agpabakuna, weno every 2 weeks, agpa-testing at his own expense. Mas may medlangan nagpabakuna. So nga di Manila makita madok papabakuna. Tadata nga rod. Oy, naging pila nga ro ang tatan. Already ito ikano SM tatay. Pila. Pila. Okay.
Ang ating oras alas 11:52 na. Nagabukin ni Tuto. No babak nang ti natamaan, madam. Bayamon. Kaya daw mga bayadan. Diyan mi nga pobre. Ti baliwan nyo. Tapnohan kami unay nga kakaasi. Di ayan ti pobre nga kunam residential hamot nga dakkel iti increase. Hmm. Hang nadagsen. Hanga syempre no pobre na dagsen latta. Ah, Ngam hanga substantial ti increase. okay lang. Dadya babak nang laang nga roti ko. Ayan Ti ti problema problema. ko nang babat nang. Ayan. Ngam no business establishment no dakkel unay ti singil, dakkel ti bayadan na, maapektaran di negosyo, agbawas ti tao. Wino ingato na ti produkto Wenno na. ingato na ti no ingato na ti presyo na malugi-lugi. Ayan. Agbawas ti tao wenno agsara. Ah, Di ti problema mi no agbawas ti tao, agbawas ti empleyado, ad-ado ti unemployed. basol yun. Ako nga baso lang. Basol Ay, ni Mayor Gayam. ako yung bagbaga. Adapay Ayan. may nga istorya kap. Niya. Dangay ti ordinansa mi that prohibits batching. Niyang batsing. Diyan nga agmimix si semento nga kasta for construction. Okay. Nya. Dati may nga construction dito'y Bagyo. Ongoing construction. Oh. Tinaramid da. I don't know if I should be specific. There is an ongoing construction adati permit na. Mhm. Nya, building permit. Kaso, nato nga contractor, big time gayam, Mhm. taga Manila. Mhm. Igam na ititalong at dadakkel nga projects dito'y Bagyo. Inaramid namot nga batching plant DJ may nga lugar which is within a residential and commercial area dito'y Bagyo. Ti batsing plant agrarami ti semento. Yes. Okay, Di nga tapos? i-mix-mix na nga ti aggregates, ti sand, ti danom, ti semento. Saan to i-deliver? Sa danto ikabil ije dadakkel nga truck sa danto i-deliver. Okay. Katada ti ordinansa ti city na bawal iti batching plant within the city. Mhm. Aya po, hanakano amo di kontraktor nga bawal. Okay. Idi kwan adati nag-report kanyak dagay residente iti dijay nga barangay. Oh. Tako na da, apay ngay ang gana rabi ikot agtrabaho da. Santo dijay agi diskargada ngay ti sand. Agi diskargada ti aggregate. Siyempre di pollution kano, asjay. So ngayon panmin riri. Mhm. Nag-inspection ti Sibaw. To the credit of Sibaw, inikandamot ti stop order. Cease and desist. Ngam ti rason mo di ay kontraktor, mobile batching plant kano, hanga di traditional nga batching plant. Kahit nasawan nga mobile nga di. Truck. I don't know. So nga kunang ti Sibaw, pati ni Sibaw mot, kuna namot, hang may masyado nga amuda tatabaro nga technology. Anyway, kuna di Sibaw, mobile wino hanga mobile, batching plant pa laang. So, in-apply da di ordinansa. Okay. And we are happy naman that the contractor complied with the order. Si Mardeng. Oh. Pero I do not know no ituloy na pa. So bawal gayam ti kasjay dito ibagi. Bawal in the city. Okay. At dati ordinansa nga nabayagan 2007. Mhm. Niwan ko na di contractor. Pangalak nga iti permit nga road nga batching plant dito using mobile batching plant. Ta nagiparang in fairness, nagiparang mat isuna, it is certificate of non-coverage from DENR. Ngam binasak the certificate, kuna namot, it does not exempt the contractor from compliance with other pertinent laws and regulations of national government agencies, other government agencies. And in the city of Baguio, adati ordinansa mi prohibiting batching plants. Mapanid sa baling munisipyo. Agbirbirok. So nga, dagada di tatuba, sablan, kontak-kontak, taitad ko dyan agan ti kontraktor. Agbirbirok isunod ti lote. Agbirbirok iti lote, nga pangikabilan na, iti mobile batching plant. So, dyan iti example nga, agree constituents, actionan mi mat. In a Okay. matter of 2 days, na-actionan mi with Sibaw. Napaikat di jay batching plant. So
Very good di dyan ay, Ma'am Kasi Lulu. ti istorya na kami di adangay ti project site na. Okay. Ngem adat ti talo nga project na niya. Idil delivered araramida na di semento dito. Idil deliver na kadagada do mga project site na. Mhm. And dagada do mga projects, de may nga project site na out adadayo ti city proper. Kung nakapayang ka nga batching plant ngay dita. Ayun. Ma'am Lulu, ihabol ko lang itong mga nandito, itong mga comment ng ating mga viewers naman. Nagapo kiniyana, kung hindi po labag ang pagpasok sa mga establishment, bakit ang city at DOT at presidente ay ni-impose ang vaccination? Hindi po ba grave coercion yun? Like we said, even the Commission on Human Rights says that individual rights have to give way to the general welfare of the people. No, of course you have a right nga nga mabakuna, but you have to think of the general welfare. Okay. Pati Commission on Human Rights, they will admit that there is such a thing as individual rights giving way to general interest. Di po ba libre ang vaccination? Dapat din po yata libre din ang RT-PCR test or antigen. Libre ang bakuna, pero hindi libre ang RT-PCR. Kasi if it is charged against PhilHealth and you pay 1,800. Pero naawan ti PhilHealth, you pay 4,000 for RT-PCR. Okay. Galing naman ito kay Ma'am Janine Makanchan. Kilala mo siguro, Ma'am. Ah, yes, Janine. Yes. Ayan. The City Council can revert this damage. Lahat tumaas. Hindi po major highways or prime lots lang. All went up. Yes, but like I said, the increase in other areas is not that substantial like those in the prime lots. So pagka gumawa kayo ng amendments, lahat-lahat na. Hindi lahat-lahat. Ay, yun Yung lang mga kwan. hindi substantial, siguro we will leave it as it is. Okay. This is why we need to have the review on the implementation by the local finance committee and by the assessor, Uh-huh. because we need to see what is substantial, because admittedly we also need to increase after so many years, pero it must not be exorbitant, it must not be substantial. So we will see what the report will be, and depending on the report, I'm asking them siguro 2 weeks, 3 weeks, not more than 3 weeks. They give us a report, so we will know what specific areas will have to be amended. Yan, at ang ating oras alas 11:59 na, Ma'am Lulu, baka meron ka pa gustong inayon? Oh, well, panay sama problema, adumot ati good news. Kain. Yang ito good news. Oy, nag-bonus kami mata, iti 10,000. Da kayong opisyales. Regular, all government employees, 10,000. nationwide. Nationwide. Order ni Duterte. Okay. Actually, I was proposing in the council, numabali nga dito'y bagyo, adamat ti pundo nga nakita da, numabalin dakdakkel. Oo. Nung kunadamot, surutan tayo na nyati ko na ni Duterte. O, so nga, 10,000. Kasali ba dagay barangay official? In the barangays, they have what the kapitan, kagawad, secretary, treasurer. Oo. At dati bagbagada nga productivity incentive which is part of their budget, Oo. the personal services. At dati productivity incentive nga 5,000. Pero ti problema, the volunteers tanod awan. Imbag dagi health workers ada kanu tinaikabil. Ngam dagi dadto mga volunteers awan. So nga idi committee council damdamagi kay local finance committee. Apay awan natin makita yung nga legal basis nga ikanta yung matagitoy dadto mga volunteers nga awan pulos ti maalada. No legal basis kunada kanya. Kasi funding is not a problem. The problem kano is legal basis. The legal basis. Wood. Oo. Kasla, in fact, di 10,000 ti aming nga empleyado niya. Oo. Idi kuan di barangay, the productivity incentive da nga 5,000. Idi kuan December 29 sa, 28, 29, nag-issue ni Presidente iti administrative order
nga adamot ti mabaling nga bonus para dagitoy contractual kon job order. Mm. Oh, not more than 5,000 depending on the length of service. Mhm. So adamot jamo handan sa pinaalat naprubaran mi lang ti December 30. Nag-special December 30. session kami. Taka-is-issue mat kami ni Presidente Dijay AO. Nag-special session kami ti 13 sa wino 31. 31 sa ti agsapa. Nag-special session kami. Sakbay nga nag-New Year. Won. Okay. Ma'am Lulu, baka dabay? Well, we are hoping that 2022 will be a better year. There are many projects which the city is already embarking on. Mhm. Adamot the annual investment plan me. There are barangay multipurpose halls that will be constructed. There are many programs. But now that we have this COVID upsurge, we will have to pay again attention to what can be done tapno we will keep Baguio safe. Okay, maraming salamat, Councilor Attorney Lourdes Lulu Tabanda. Ito yung first Friday natin ng 2022. At tingnan natin nga pala kasi baka malipat tayo ng studio. Oo nga, Ipapaalam nakita ko ko. sa'yo. Saan ba yung bagong RMG? Nasa Balakbak. Oh, Oo. At TV na yun, ha? oh. Free TV yun. Channel 44. Mapapanood yan. Northern Luzon. Oh, nakikita ko nga sa advertisement ni Sir Dobby. Ayun. So, magiging malawak na sa mga susunod na programa. Yung reach natin magiging malawak. Hindi lang radyo, nasa TV na po tayo. Ah, wow, ah. Yan. Magiging artista ka na naman. Uy, kumusta Kap yung sine mo? Yung? Yung movie? Ay, ongoing Kailan- pa yung kailan kwan nila. Ang palabas? Baka itong first quarter, okay na. Hmm. Kasi yung editing pala mahirap. Oh, Hindi basta-basta pala yung editing. Anyway, i-announce namin kung may papalabas na. At sana wala tayong alert. Para mapanood natin. para mapanood naman kita. Yes, ma'am. Abangan nyo yan, 1941, Cordillera E. Matigubat. Maraming kwan dyan, maraming tayong kasama dyan. At maganda yung pelikula. Yung kabuuan niya, maganda. Mapapanood natin kung ano ba yung nangyari noong 1941. Actually, love story to between a Japanese general and Igorota. Hmm. True story siya. True story? Mm. Aya. Mayat ngayot yan. Actually, there are many Japanese who married locals. Oo naman. Isu nga adu ti mistisahin na Igorota who are Japanese descendants. Fine. So nga, in fact, we are happy because adangay ti programa nga iti Japanese Embassy Mhm. nalaka nga mapan nga agbirok nga maikan ti trabaho dagijay descendants da. Dagyan anak da di Japan. Japan. Yes. Mm. So nga adong ti kasi. So nga dat nagpigsa ti asosasyon ta dito eh. Descendants ti Japanese nga kwa. Nagpigsa asosasyon ta dito eh. Okay. So, adung dagbuya nga descendants dito eh. I-coordinate mo di abong. Sige, i-back to. Hmm. I-back to I'm guys. sure they will be very interested because many of them are descendants of Japanese. Okay, maraming salamat, Ma'am Lulu. Happy New Year ulit. Happy Three Kings. Happy Valentine's. Agsubliak man ito no Friday Cup. One. So again, thank you so much. Apo, thank you for all your support in the past year. We hope that this year, 2022, you will still be there. And dakdakol pa siguro. Ati support tayo. Masapol mi datang support tayo dahil nga taon. Niabo Diyos, tinang nang runa, tatangag sa pa, dito nga programa. Diyos tiag ngina, katatay amin, pada-pada. Maraming